Iyi nzu rero, iyi nzu mubona, iyi nzu idakinze, ubona ko ari inzu yegeranye n'indi nzu nziza, ni ahantu heza. Iyi nzu nubwo ari ntoya ariko iri mu butaka bunini, uruhande iri mu kibanza gikoze nka triangle. Triangle murabizi ni ikinyampande gifite impande eshatu, uruhande rumwe rwo hepfo ni runini n'urundi rw'uhagarikira rwo ni runini, hanyuma ugahita uhuza bikaba ubutaka bumwe. Ni ahangaha hari ibigori, aha harimo ibigori murahabona, harimo ibigori. Uturuka ruguru hariya kuri uriya muyenzi wa ruguru ukamanuka, ukayiruka ukamanuka mu bigori, ukamanuka ukagera kuri iriya nzu twahereyeho. Aha hari ibigori murahabona ni ubuso bw'iyi nzu, hanyuma ukagera kuri iyi nzu. Ubutambike bwo kuri iyo nzu bungana na metero 15, hanyuma kuza ubuzamuke bwayo cyangwa se uburebure bw'ubuso iyi nzu irimo ni metero 30, ubutambike bwayo bukangana na 15, hanyuma ugahita uhuza bikawukora nka triangle. Iyi nzu rero irasaba miliyoni 2.5. Miliyoni 2.5 ni amafaranga makeya, ugahita wigurira iyi nzu, ugahita uyikinga, wayigurisha cyangwa se ukayibamo, n'ubu butaka bundi nabyo byose bikajyana. Bibutsa ko ahangaha iyi nzu ari mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, by'umwihariko ikaba ari mu kagari ka Gakamba. Nitwa Professor Muhigi, naho ubutaha.